Ulishakaolewa basi? Mimi sipendaki oleo. Ona hapa, Mwanzo sura ya 2 mstari wa 18 inasema hivi: Mungu akasema, si vema mtu awe peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Na ule mtu sasa ni mimi ndio mwenye Mungu alikuumbiaka. Ndiyo, lakini mimi sikupenda. Ona hapa, Yohana sura 4 mstari wa 8 inasema hivi: asiyependa hajue Mungu, maana Mungu ni upendo. Mungu ni upendo, ndio maana na mimi sasa nimekupenda. Sasa mimi ndaitika kama vile uko sema ni vya kweli. Ona hapa, Mathayo 12 mstari wa 34 inasema hivi: maana mwanadamu huyu asema yaliyo ndani ya moyo wake. Maana yake wenyewe niko nakwambia mimi nakupenda, biko nanitoka kuroho. Akosa na wako apenda unidanganya kisha uniani. Ona hapa, Marko sura ya 13 mstari wa 31 inasema hivi: mbingu na nchi zitapita, lakini maneno yangu hayatapita kamwe. Manake wenye niko nakwambia ukeniitika, tabakiaka na wewe milele na milele. Jani ni mimi njoo ukiatongoza na kwa wengine wafie wa mzuri. Ona hapa, Mezali sura 31 mstari wa 29 unasema hivi: binti za wengi ni wazuri, lakini wewe umewazidi wote. Biblia pekee inasema bote ni wakiana, lakini wewe njoo unawazidia uyana, uko mzuri kubashinda. Laula